Zwane ke yo mongwe wa baraloki ba mmalwa go ralokela Chiefs le Pirates. Dihlopha tsa ka Soweto di feleditše di molwela. O thomile sehlopheng sa Pirates mo a ralokilego dipapadi tše 12 pele a leba sehlopheng sa Chiefs mo a dutšego mengwaga e 10. Zwane yo a nago le mengwaga e 49 e thomile e le mohlahli wa Stuart Baxter pele a fiwa mošomo. The two giants, when they meet, everything comes to a standstill in the country. So yeah, for one, being there as a player and now as a coach, it's a privilege. Zwane o re papadi ya derby ke papadi yeo e kgethegilego go bahlahli le go baraloki. I, for one, as a coach, I think that will be good for me, to win my first derby. Zwane o tlabe a phenkgišana le Riveiro go tšwa ka Spain. Riveiro o be a sa tsejwe pele a fihla ka Afrika Borwa. O fentše dipapadi tše 5, a raloka maleka dipapading tše 4 gomme a lahlegelwa dipapadi tše 3. Riveiro yo a nago le mengwaga e 47 o šašarile bašireletši sefoka sa MTN 8 Mamelodi Sundowns go fihlelela di-finale. I heard about this game almost from my very first minute in the country. It's one of the games also that I have seen, not live, but sometimes, even from Europe, is one of the biggest one, if it's not the biggest one in the continent. Riveiro e tlo ba mogaka go balatedi ba Pirates ge a ka fenya Chiefs le Sundowns mo dipapading tšeo di latelanago. We're gonna really feel, or at least myself, is the first time in FMB. With the full crowd, so obviously it's going to be a special day for all of us. Bahlahli ka Bobedi ba re go sa šetšeng nako e ntši pele liki e fihla mafelelong e fela dihlopha ka bobedi di hloka phenyo go tsentšha bašireletši sefoka Sundowns ka fase ga kgatelelo. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC ke le ka Johannesburg.